njengethuba lindisela edwaleni liphephela njalo liphephela njengethuba lindisela
Engaphephela kule mini yasekuseni kodwa ngiphephela kuwena msindisi wami esinikela ngaphandle kwakho ngenze lutho thatha ilungelo ifa lakho Nkosi kuwe senyukele lentaba esichongweni sayo sizofunda izindlela zakho asizile enyameni nasegazini kodwa size kuJesu labulo sivumelane sisho siyabonga Baba. Angibonge igama leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ya, xolisa ke bazalwane. Ngitholele bayena ngikhohle hapha abangiphethe. Bathu bakuthole bakhulisa thele cela ngibingelele. Bani bayisekuthumedise bayisebecela uJesu abakhonze. Jwale basibapha Jesu abathuse ngayo lempethu. Ngayo nampethu ena. Basho kumuntu nje bashe empethweni. Basho umuntu mfele jesathi igama lami ibizo lami impethu isibungu into egingqayo ithoya inkosi lwamfele into engenanyawo isinamawuthu ayinandlebe izalwa lakubolekho ithola mawubodisenteni uNkulunkulu uthi Morena mkimu ku Isaiah 42 atungesa usathaba pethu kanjalo sekukusaje sajabobe uNkulunkulu bazalwane uyakhuluma nempethu wakuwa ikhulu enye imfihlakalo nje into ebhadwe uNkulunkulu uyakwazi ukuxoxa nempethu wathi abuwe lisibuku athi impethu ungesabi athi ukusathaba wempethu sibungu ngizokunika amazinyo ngitawunyameni yabona indaba sezulwini bazalwane wabona ukuthi manali ayihambi ngengqondweni ayisamayikakelo yamuntu wake wayibona phi impethu ineyabona kayisibuku sinayimayini ubanjwa wahlangana nempethu ineyingovo ibanga nabona mayino asibuku futhi uthi uNkulunkulu kuIsaiah lekuthi imuru Isaiah awuzubhola isinkwa noma ureke wabhola lamazinyo engizowafaka kunyangona sibuku uzobhola izinthaba utabhola ithaba kalithaba uNkulunkulu ethatha impethu hamba ukuthi mangasibuku ayifaka amazinyo akayemeli usuke inika umgomo ukuthi ayidilize izinthaba uyithusa ukuze ubuthakathaka bempethu uhlala ufokolodi ubonakaliswe amandla kaNkulunkulu ngoba umintaba iwa ithi wo ngoba ithaba ayithayithe akekho noyedwa ngathi ayilempethu inamandla hayi abatho sibuku sinalimali kodwa ma ithaba idilika ithaba ayidilika bonke abantu bathi asikaze sikubone sobona uthwetsheni uNkulunkulu yethu ikhudi kufela hayi bembuzo singakini wakwayibona impethu inamandla hayi ukubona wayibona izifolo zempethu ukubona ibena sibuku ilona verse engishanga lisifuba kuphela ngivese yenze kuwa lona awufela ibukeka lapha lomba ukubona impethu ubathi ubona sibuku kina 28 Matthew 28 Siqala ufunda verse number 5 Ingena verse number 5 Matthew 28 siqale ku verse number 5 Matthew 28 verse number 5 kodwa indaba yethi ku verse number 7 bantu banaku verse number 7 Kumsindisi ngiyaqasha kumsindisi ngiyaqasha
Matthew 28 from verse number 5. Verse number 5. Kodwa ingelosi yaphendula yathi, Linyolesela kabilari. Wabesifazane. Babasifazane. Wabesifazane. Kubathu batinembisi. Wabesifazane. Kubathu babomme. Ingelosi yaphendula yathi, Linyolesela rubalari. Ningesa. Lisikela thaba. Bantu besifazane. Bathu babomme. Ningesa. Lisikela thaba. Namhlanje sihlezi isitayela samaSulumane. Ukuthi lo maSulumane kaShebo. Kule insuku kade ngixoxa neSulumane. Mathatha ingane ngikwazi iSulumane. Lithi iSulumane into eyenza amadoda khonze wodwa. Liri bangalo bathu babontate Bathi inkolo yabo babebani kwenzela ukuthi ungade uthandaza ububu umfazi womuntu. wesawule kusiyabo lapha kwesibamsana wamuthulemu. Kanti yiloko Kanti ngithiwe uvela bathe bali abafazi namantombazane bathandaza bodwa. basali bananyana baraphela baliba Inkunzi lezi engatheniwe ithandaze bana sodwa. bona basathena baraphela baliba babontate Usungade uthandaza. isaruraphela Ubona besifazane. bone basali Uthi ngizokhetha ba. uri ngithatha Uyathandaza futhi ngizokhetha. waraphela ngithatha mama Kaselimtshela lo mkhulu weSulumane ngathi uyazi ukuthi eyami inkolo. kamuhle sandete kulela uyakatimelo Isimangaliso. iyamakaza Thina sihlala ndawonye namadoda nobhuti namadodana. Umahluko wethu sitheliwe. Akho ndoda nje isoka. Sigqoka imanzi la. Zingongoni. Ziququtha ingongoni zidla uphutho olungenasishebo. Into eyenza kuhlalwe njengamaSulumane bakithi. Lo baba basithethele. Bontate rikupaswarelo Asisho ukuthi senzele ukuthi ningabuka besifazane. harisho base bashe bababomme Indlela yesimo ukuthi baningi. kubani babangada Basecaca ukuthi obaba basihlalele ngani. bontate badleka kwalihlakoreni Kodwa siyamkholwa uJesu obaba nomkhulu. mpani rakukholwa Labafana.
bomme libahlangana. Ninaphila nabo bonke Nakiphila libona abafela umuntu nje bayina. wesilisa oseduze kwami uphephile. Aha ufilinda wabuhlangana bandade. Angikhuluma iqiniso. Awufela Uma nje ingane yakho mamncela insizwa yakho ihlala nawe lihlangana iphephile. safe ngawo. Uma iqhagu lakho lisebenza la ngikhona liphephile. Umuntu wesifazane wonke umuntu oseduze kwami noma yilabo besifazane abadala isitabane somfazi siphephile kini ngoba angitabani nje yezinto eyenza singahagali asihagali la mawubuya kwiministry anikotela nakhona uzabuza nakhona hayi la nazithi ngogone asihagali nje asikabuzani la awubeki indoda la ifuthe namadevayo la lokho nikotelana nithi Jesus hayi kwaJesu asifuna ukukhonza namadoda amalahle ashile angithi thuma ubeka owesifazane la ekushukashuka ngey'ngane zakhe uyasha ujanduke amalahle asifuni nje ukuba namadoda ashile ithibekela ipulpiti ningaqinisi nilimaza kanti ushiwe ilahle awukwazi ukubeka iy'ngcenge zomfazi ubeka iy'ngcenge zentombi la uzizwe sikufudumeza uyishuka usala ungashaya noma ngathi ngiyivangele kudala kuright asihagali ukhawula umuntu wesifazane ubamba usheshe umiha usuzukubuza impilo uzivesela isongo umbambele isandla kwaba uqova wena ujeke lokuqova izandla zabantu besilisa kanti wena ujeke uyakhukhumala ushonhopha uqova amadoda wena sikhona nawe nawe Jesu uyaqova amafoni ayibambi indoda ikudedele kusashisa ayibophe sifuna ukukhonza uJesu ngonembezo omhlophe asinamshwathi shwathi asinanonomfila ngiyakhuzela amantombazana ngeke ngishade kodwa uphele eduze kwamabhuluka akho lutho ngeke ngishade ubani emsiwo nje emshadweni kuyacompromise kodwa hayi Jesu usushilo wathi ngeke ngishade wabhika amadoda wabhika amadoda hayi bengibuza wabhika amadoda Sephumile pointini phakathi kwakhe ngisho umfelokazi wala kwaJesu amadoda nabafana uthi ayisebafana nabantu
khona kodwa intombi yami ikhona khona. Bahlangana bahlanga ukuthi ngona usadi wakhe. Awuzoyenza nzokuyikho ikhontombi. Unithoka obene nogogo. Kanti imfundo hayi. Into ayifuna imali. Ngoba abafelokazi bathenga abafana. Abantu bahlolohadi babeka abantu bakashelede bahlangana. Abafelokazi. Bahlolohadi. Badoba abantu besilisa ngemali. Bababiza kashelede. Bababeke la. Awuyela. Babakenye matswele babo. Basilisa nabathela usemngenele inyama. Lilena umhlangano akene ufelokazi ethenje ingcece yemali. Akayisebela shelede vela izwele. Verse number 6. Number 6. Angithi benifuna uJesu obethele ukuchingela. Ngibata Jesu awotheletswini. Number 6 ke number 5 futhi kodwa ingelosi yaphendula yathi uringelo lami uba ningesabi nini lisathaba lona ngokuba ngiyazi ukuthi nifuna uJesu uba ngiyazi balibata Jesu obethele anawotheletswini sipapano kakho lapha hayo bona ngokuba uvukile ubani usuyile njengokusho kwakhe jwalo kausho hayi zanini itlo libone indawo tulo lapho ebelele khona ana Robert Day ngicela ukuchaza njalo ingelosi ikhuluma nobani labantu besifazane 7 hambani masinyane nitshele abafundi bakhe ukuthi uvukile wabafile bekani uyakunandulela uya eGalile niza kumbona khona bekani ngilitshelile base beshesha bamuke ethuneni bekwesaba nothokozo okukhulu bagijima baya ukubikela abafundi bahaye ngicela ke sibheke ngalena arishebenguna makhulunywa ngabesifazane eBhayibhelini hawubaka bomme eBhayibhelini njalo inkosi mayikhuluma ngebandla jwalo murena kuba ka Peter ibandla ilifanise nomuntu wesifazane iswanthali mutha mme ngoba abantwana bakaNkulunkulu bani bathu abantu abendile kibathu banyetswini baganile bagane umyeno yedwa banyethu kimuna alimu ogama lakhe linguJesu bizola hayi Jesu Christ ngakho ke ngicela nebandla lomkhulu nobaba nobhuti nabafana ufela bontate bangathawu ibidla ngomhlatho wodwa iBhayibheli alinjalo Bibili hayijwalo umuntu wesifazane mutu wamme umthunywa urungwe umuntu wesifazane mutu wamme umuntu othunyiwe kimutu arungwe umuntu wesimame mutu wamme noma intombazanyana noma iteenager noma intombi noma ujundu noma umfelokazi noma walahlwa indoda noma uhlala nayo noma usegugile umuntu nje wesifazane umuntu othunyiweyo abantu labeshumela phakathi kwabo bathanda kabi ukukudiscourage umuntu wesifazane bathi uPaul wathi umuntu wesifazane akadule uyosindiswa ngokuzala abantwana uma behlala ekukholweni kodwa umuntu wesifazane athule manje ubasho lokho usho uPaul thina sabiza uPaul engakazali sabizwa mhla uJesu vuka kwabafile wathatha umbiko kade khona amadoda nawe zobheka ukuthi ngoba wathi ngosuku lwesithathu
nabo babona ukuthi intshelgingi bayibona indwa bangena phakathi baze bayofika ngasekhanda bayikhanda kaJesu belikhona bafakaza bathi babone neindwa ngeyifondiwe eyibekwe lana teqhamele ngakhona abantu besifazane baphume ensimini yamathuba abakagoduka bahambisa umbiko wrong bakhala bazulazula ensimini yamathuba bathi aye ebusila fabusafa ayabuse asha abusa khona igap emhlabeni babakela ebuye hawo kwasi khosinteng akathwe washo ukuthi khona abantu besifazane washo ukuthi emathu abombe izwi lenkosi lithi ngavuka mina Dibora lecela kakuba Dibora wezizwe wa besikhala phakathi kwamazwi amabili wakhathi isihlahla sesundu washiya umuzi wakhe washiya umuzi wakhe waphuma wathi qhelelele uDibora wayegalile kodwa wayoma phansi kwesihlahla sesundu wahlulela uIsrayeli yena nazibakhona indoda alekemula zilo yemusali wahlulela uIsrayeli azibawuri wahlulela uIsrayeli wahlulela uIsrayeli washo ukuthi uIsrayeli ngenxa yesono sakhe uNkulunkulu abantu abazonqoba wasevusa uBaraki wathi hamba ngizoba naye uBaraki weDibora mina ngeke ngiye kuye noma nginamabutho Dibora
tsamaya. Wathi Dibora Ari Dibora ngizohamba nawe. Ngitezama lwena. Balalela ndoda. Ipalalela Ukuba okwenzokwenzeka kulempi. Hawuyenzahala uri udumo lwakho. Awuthi wena matenga hawo. Ngoba lempi Ngubani uNkulunkulu uzoyinika ukunqoba utlayine awuri ngomuntu wesifazane. kamuthwamne ilahlula kamuthwamne Lempi siyakuyo. Ngizohamba nawe. Ngitezama lwena. uNkulunkulu Ubani mudimu uzoyinqoba. uzoyibulala abulaye udumo. Mbani bani Aluzukuza hathi wena ngoba ukunqotshwa kwalempi ngubani abasiba uNkulunkulu uzokubeka kowesifazane. yena tabengu Ngujayele webakithi naye futhi umfazi. na yena abekibusari jayena Nasisimanga. amanye Nasisimanga. Ujayele kaphumile endlini. jayena haya bantu Ujayele uphakathi endlini yakhe. uNkulunkulu ngiyaha Ukoropa wayingopho. Utasita ngamafema dasta. Uyawasha. Uyawkodwa uyazi. Ukuthi ngingumthu. urikirumwe Sisitha siqhamuka sigijima. yena Siyabaleka. Sibalekela uBaraki noDibora. Libara Washo ukuthi sibalekela umfazi simthela kumina. wathi usalimisa Wayesaphumile ujayele. abasathi Namaphilifa. Wathi woza. Woza ngapha. Woza ngapha. Woza. Ngizokufihla wajaha. Into ebuhlungu njengokuyikhohlwa ukuthi Inkosi ifuna ukunqoba izizwe ngayo. Iphelele le bahlala inqobe ngayo. Wagijima lo. Wafuna ujayele. Sangene sitha. Sathi masihlala phansi. Wendlala. Wathi phumula la. Wasebesa. Ngoba thina sonke soba ngumbhoko. Abanye bazonqoba ngokwekhala. Walanisisitha. Wasimboza. Samemesisitha. Sathi phuzisa amanzi. Umthunywa. Akangasinika amanzi. Wakhipha ubisi. Angithi uma uphuza ubisi uqala. Angithi uma uphuza ubisi. Angithi uma uphuza ubisi. Wadla amasi. Ulala zwi. Umuntu wesifazane akanika amanzi. Uthi uma ikhipha into. Wakhipha into enesizathu. Ngithe ibona le nto yamanzi ukuthi into engekho. Agcwele la emhlabeni namakhanda abantu. Wakhipha ubisi. Wamphuzisa. Ukhathala. Wabembesa. Sasishilo isitha. Wathi mana ngasemnyama. Uma ukhona bangihubhayo. Usho ukuthi angikho. Wezwa ujayele manje. Umfazi. Othobela indoda. Owashela indoda. Ophakela indoda. Othethiswayo. Washo. Wathi ivoice yakhe ngiyayizwa uDibora noBaraki bajahisita. uBaraki ulokhethe nje athi zino uDibora. Victory is ours. Uthenje. Wathi umfazi wethunyiwe.
musada rumwe. wathatha isikhonkwane, Angaspiki. wathatha isando, Angas. wesaka abazalwane kunikwa abantu besifazane. Adamela liqoqo abantu basazi bekona baqeqelayo. Mayifike sithandi, Hafihle sireni. ufika silale, Asinobesi. akangasibhokode eswini, Akasikazi kenye speaking in prayer. wathatha isikhonkwane lesi, Angaspiki. wasibeka ka. Asibe handle. Angithujwayele nokugeza ingane. Akela uhlutshwa ifuku Ayiphatha phathe kamnandi. ayithwale handle ngwana Sathi mthwale isikhonkwane sibakhona. siphikile Nesikhanda. hasishebana lithulo ye uyebonakala Wathatha isandla. anka emawuthaka otawotlela Wathi, kodwa hahulu isando, siphikile siwotlelwa isikhonkwane, siphikile sangena sakena kanqela sazo kanqala lithi iBhayibheli sadla inhlabathi, bibili izafihla fasi mobulo salala isithi umlala wafuna. arobala mphelo wamphelo Mina ngixoxa ngabafazi ke manje nakivuka babasana abaganile. bayesu Bengisiba abafelokazi. basibona amadoda Phila. baphilanga banababona Bababhukusi. basara Bababhumendo. Bababhiphi kaJehova. basara linto Jehova ibasali Mayiqhamuka uBaraka ahla barak noDibhora. ikibora Uthi yena semfa. uyena musale Wozani. Izobona le lobona kuyeli mubatla ngeke. habakena Ufile. ushwile Kodwa uDibhora ubeshile. dibora unashilo Wathi ngihamba nawe nje. akizamalwena nje Kodwa ukunqoba kwempilo bani yeo anqoba akuzukuba udumo lwakho. asayuthi uwesha Uzoba udumo. ulayile uNkulunkulu uzonqoba ngomfana. ukuhlela umulela panikiki msali atayizahoka ufela Umuntu wesifazane. uthi wamme Umthunywa. harungweni Umthunywa. urungwe Mawungenwe kahle. Hayibenwe Ihlakalo kahle. kaJesu. bekipatuwe Ngisho la usebenza khona bile wabonakala Niyabadla babakhina umgwaqo othi ozibambeleni. yaziba ukuthi Bakhona la bayisabela eThekwini. libona batetheko Bakhona. Ngibazi ngale nothi. kibaziba kwana nothi Bayalala phansi komthunzi balala. bayalobala awuthekile umuntu Bathi wena olayiko oqhamuka ngakhona imoto. awuhlakaqena Ubona isayini. urishweze Bayibonakala imoto. ayibonakala kolo yakho Kunama-cellphone phela manje. kutelefoni isho foni Nangumlungu. Bavuke. bathuwe Bathethe iy'ngane zabo. baphephelana bangedushi Iyahamba imoto ibona yabona nabakayibambile. yafida basebenza ijabafisa basebenza phela basebenza Bese behola nge-400 rand. bathola thina liyabona Kodwa kusebenza abantu abangesiba bathuba. ukusebenza bathu basabungwana Le ndaba kaJesu akuyona indaba yomlomo. imana yesu asiyamulomo ufela Isimo esibonakala ngezi. ubonakala katsilathe kamisebenzi Ke ngizwa abanye abantu bethi nami ngibiziwe, nami ngibiziwe. siyabona ukuthi biziwe Akusho lutho ukuthi ubiziwe. awuthozizwe Lento yokubizwa ayiwona amazomlomo. imane yobizwa Into eyenzeka. asimanzi amulomo ukhetha Bizwa kufakazelwa into eyenzeka. Hayi into eshiwoyo. Sathe Nkosi angiyeke umsebenzi, angiyeke bonakala ngeziko. Bantu besifazane lawo hlange ngama-60s. Ngixoxela usisi Nozipho eMaritzburg eSobantu. Ngibambe imvuselelo ngo-1982 eSobantu. La ipulpiti lila iplatform yakhona la kunomusi usizi. Mina ngikhona ngo-1982 usisi Nozipho osophahlaka lo sekukhulu. Athi uyabona la sisifisa usisi Tomato
wase-Assemblies of God wayifunda nawo hlanga ethi wayibamba imvuselelo ebamba umbhobho ngo-19 what ethi ehlabelela le ngoma yesiXhosa ebizela abantu kuJesu ethi wayinela ubambe nje umbhobho ethi Fisakuphi engangawe nje nani nangu-size 28 uthi wathe samile kwangena imbokode yezulu kwasala kobonayo kodwa usisitomato wabaseceleni kwembokode wabizela abantu mina ngizwa le ndaba ngama-1982 ukusizakala kwefamily yakamakhaya ngixoxelwa lo mlando kade ngisazohlangana nabanye ngixoxela ngotomato assemblies angaze ngizwe ukuthi akasekho kodwa njalo ngizwa kuthiwa usekhona ngangazi ukuthi ngose ngilubona uhlange ngamehlo kuthiwa ukhona ingane eyayinedimoni elinzima ukuthi malibamba kudinga kuphume wonke umuntu eklasini aphume wonke umuntu eklasini uvalwe ukhiwe noma ngabanjwa othisha usukuma nawo wathi ngelinye ilanga umuntu wesifazane lavuka idimoni inhlanza baphuma abantu babaleka washaya isikhiya wasifaka emabeleni wathi namhlanje ekaJehova noNtombi ekaJehova uthiwa babuya bonke abantu bangunga amawili idimoni lizokuthiwa kokongaphansi ongaphansi ethi njengegama phela tomato vuza amanzi ingane yalala bathi waphuza amanzi aqonda phansi kwesihlahla arobala kodwa ngalelo langa umuntu wesifazane umuntu wakwamsaka rumweni unohlayile ngoba kayena kwakuvela ukunqoba ngaye unohlayi uhlula ingenzeke lento lapha emasimini lanilima ekeyenzala namo ulibantema lo muntu owanjalo lapha ey'ngadini awanjalo manje akaze kube khona ekaJehova nekagogo awulo yajesu liyankhulunxele akaze nje lapha makoti wakamakhaya akaze kube khona ekaJehova nomakoti wakamakhaya yajesu liyamakhaya umuntu wesifazane umuntu wamsadi umuntu othunyiwe nawuhamba khona awuvela ukunqoba awuhlayi wena uhlula ngisho emshadweni nawushadela khona awuyoma umedela uthunyiwe ukukhonza awusho ukuthi uyahlukunyezwa mawenza ukulunga awubali abantu basemzini abakaze bathi thank you uthando lwabo luyathengwa kodwa wena mthunzi uyenza phambi kukaNkulunkulu Murena mudimo uthunyiwe kubana urungwe uthunyiwe urungwe uthunyiwe urungwe uthunyiwe
uthi uthunywe nje uthethe moya muni. Ulungwe nje uphephile moya ufika. Yazi ukuthi bazalwane ngixoxa indaba emnandi. Ngilitshela indaba emnandi. La kunakhona lesakhiwo lesi. Mawude murhayilenteni. uNkulunkulu ekhathe eqala ukudonsa abantu Khona abiza abantu bamona not more than 4 families. Isi bafofela. Abantu abahlangana la Batho ba kopana mona basuka ko East London, batho wa East London, Cape Town, Mthatha, Bizana, kushaka iPortchester, Sheffield kaufela, Durban, Litlozate, bheka koLundi, ushona Lundi, ushone Mpangeni, uye Mpangeni, ubheka le komhlaba kula kona mhlaba yalingana, Mozambique, Zimbabwe, abantu abahlangana batho ba kopana mona, ngicela ukuxoxela bali kubawujweza iqhuma indaba eyibaba uhlaba ditaba tse baba kuthiwa eNtokozweni, Intokozweni kuthiwa phela eNtokozweni la mona kintokozweni sithi sokhuselo lesikhuselo yamaphansi kaufela mona uthewe eya indaba ehlazisayo ebanke ibuhlungu eNtokozweni ngilunamo nithe Intokozweni lise lari akekho umuntu wala hayi umuntu amona sinabantu abafikile na10 abantu Jesus ababiza amoli mo lezindaba ditaba tsena ziphihizwa abathunywa diphihizwa abavela kule ndawo abantu lotse bafike bahlale nathi baphile baluleli bese bekhipha intaba yithu bathentwa bayirungweni konke angingenjele ngibona rakike ditaba ena hakike ditaba ena isiphihli sendaba into ebuhluke makatsanga embi uma kufika nawe ibuza hawufika izwakala isibanibani ke mama sibendawe bethi ukadulo ngeyithe afike la ngazotha afike bona sarape aphihla izindaba bayingena baba barungwe ngokuthi uthunywe kuya kaburuwe khethile moya ufika Owesifazane hamba khona Musadi ufika ingelosi ufika linyelo ahleze ekhaya washe ayina aduze ahlazwa ayina hayi ingelosi Owesifazane wa musadi uzayo ngalesikhathi Simose sendawo ngathanda kumela ngokuthwala ingwana ungadli izinto usikadla intotsa nomfana impucu ekhanda la hanobewa uyoba umnaziri kaJehova izulu liyakhuluma nabafazi uyabuwa ibasadi bomme kodwa indaba enkulu balithi mana ehulu what kind umfazi yabusadi nje kuthiwa kuyakhulunywa Madlala ngekuthi wabuwa branching branching ofela branch asibranch zithunywa ibarungwe eyintethe umoya kaSathane mawasada ezongcolisa intethe silapha kathwesakana uthi phihli sheshe ubona isibanibani ke isimama ngeleyo phela kwafika inyosi kunofihli ngiyasenda ukuthi silale kancane manje yahuphula hanya kodwa kumnandi ukuthi ngibona bonke abantu bavukile bantu ngibona ukukhonza kule nkosi silale kancane kodwa mdumisa uJesu ngiyabonga more ubona sivukile ke maketha nifike la ufika kwafika inyosi hapihla dinotsi zaduma ziphathela unomthebe ditshwaretse inkosi yenyosi lokho kade ziyoqonda awuzafika zabeka sezakamakhekhe hayibo emakhekheni anamhlanje kukhona impethu hayi akwazi
inyosi zithi hlale siwenza amakhekhe Senza dikhekhe tsena jwalo. senje kuvela amakhekhe Ha so ba uhlala analibuku. wayeseshilo nomthebe Asho nomthebe Inkosi abasweri yenyosi. asweri no. wathi line up Ari emanga ufela ka line. Emanga ufela ka line. zonke idlula phambi Ufela kwamthebe difite. khipha Nta ithi inyosi no tikeri. umutsho Phola dijo tsa teng. next Phola latelang. Azengena. next Halatele tsu kanti kukhona impukane khantuke tsinzi. impukane inamaphiko Tsinzi njengenyosi inali yeliyona yafufa impukane iyakwazi ukucula njengenyosi Tsinzi yona isayethi baphinda nokaniyo. impukane iwusayizi wenyosi Tsinzi isize wano. uma ngombala ingafani Noma isathwani kodwa kamama. masihlangene zingenanda ngeke uyibone impukane Bona tsinzi. ubone inyosi zonke Bona inyosi fela. sadlula Yafika ngaphola safika. yafika ithani yempukane Yafika nako yatsinzi. unomthamo uvule wonke amahlo Yena baswere zonke ushilo. tsinzi yakhipha Afela diyanza. yayisiqhashisile impukane Tsinzi yabesenzile ifika yona. waphuma impela Hayi ya ithasibuku. hayi zathi inyosi usimoshela umsebenzi ongaka Dinotsa umsenza umsebenzi wokugana. mfulatheleni Awufela babufuralla. angithi inyosi bayikushaya udosi lungana Hakeri yona hari wota kathuna te ikamrawo. zakuzungeza kuyimpukane njengezayonisha isikhalana Kathana liza yona ntselieza line wabona. zakuzungeza Sapotulwa kawufela. Hari kupaswarelo tsinzi. udosa lukuzukulu Haduthi kodithantu tena bone buhlungu. zakukinyela zakuqeda Kawufela kantsani thweni atene buhlungu. emsebenzini ongaka Musebenzi wokugana. ungena phakathi kwethu Ukena hararu. ushase ngathi ufana Ngoba awuthela uzwabonisa amakhekhe angithi inyosi umsebenzi wayo ukhiqiza uju ifakela kumakhono umsebenzi wempukane ukudla into ezimbi ikhiphe iphetha kodwa kubukela cishe okufana umuntu wesifazane uthunyiwe siyathandaza uthunyiwe kwake kwaqhamuka ingane ezweni lasesamariya eSamaria kade kuhlasela impikanamanga mohunolwate kipiana hampiana ngoba ine kwasekuthunjwa ingane encane ineqedwa kwangana mnyani yasithi babebuya nayo abahutla yona isizoba isigqilana ilohutla itobasendli sasendlini yomkanama yanhlungana manje yafika-ke ingane yathithiza hafihla ngwana thulisa ingane hathulisa ngwana ikhamanzi iphebe sula phansi hlabula phansi ngelinye ilanga kasasileli le ngane yentombazane ngwananyana enomoya wokuthula umoya urungu yabhaqa inkosi ngoba yashaba murena yabona ati isiphihli sesilomo yabona siso sesihungu sothoko inkosi yasiyaqoqa yabona siso se kanti lolu uchoko inkosi yalufihla khanti murena ukabona kodwa ingane habona ngwana siso sesihungu ethunyiweyo elungweni yasiya kunkosikazi yatsamaya umusadi yathi inkosikazi enkulu hari musadi amuhulu ezweni lakithi hayi mukiswandeni yakuphuma khona mukiswandeni kusezweni elinonkulunkulu engathi inkosi yami ikari murena wa ingayoma ikayateni komprofethi iyebeprofeti wasamariya iyophulukiswa iyophikiswa oqokweni lwami molthobo layona inkosikazi yathatha indawo musadi ngoba iyazi ukuthi ihlezi inkosi inothoko murena ilufihlile ibatile inalisiki inkosi yami murena wa engathi ngayoma phambi ikari wasamariya wasamariya iyophulukiswa iyaphiliswa oqokweni sikini nanku umyalezo kiona onikwa abantu besifazane ukuthi bagijimise indaba ngojesu hayi ngesonto hayi
Yes, inkosi. Morena a utlwa. Bathatha izipho. Yanka dintho tse ba nka ba fa tsona. Wathathwa amahashi. Wa nka Ngoba dipere. phela umuntu maye mkhulu Ba le motho ha le moholo. noma noxhobo Noba na le siki, utlwa le moholo. umuntu nje maye mkhulu Noba a le moholo. noma noxhobo Noba a na le siki. uhlala emkhulu. Utlwa le moholo. Bakitshelwa amahashi. Ha palama dipere. Uyaphelezela. A feleheza. I am escort. Ba tsamaya ka nqena le ka Bahamba nqena. naye. Ba tsamaya le yena. Uphethe izipho. O tshwere dimpho. Ngoba umthunywa Hobane o re usashilo. o sa shilo. Wathi ubeke wafika A eSamaria. ra fihla Samaria. Waphambi komprofeti. Ba ka ba phela Uzophilisa o tla phedisa seding ya hae. Sithunyelwe lezinda. Se rungwe ditaba tsena. Asidlula khona. Mo re fetang teng. Sithunyelwe Re rungwe ditaba tsena. Sithunyelwe nda. Re rungwe taba e. Ikhi iBhayibheli ithi umuntu noma ekweleta imali yakhe Intho litsi le a Lithi mo usokuyibiza. o ska ibiza. uzolahla indawo. Ba nka la fatimana. Ibole obengaka uyikhokha ngalokuthi Kheta ka kana go patala. uyakho ithunyiwe. Ngiyakuzwa ukuthi njengoba ngithwala lo myalezo ngizothathaphi isikhathi sokuzonda. Ngingazonda kanjani? Ngithwele umyalezo ongaka. Ngingaziphakamisa kanjani? Ngithwele umyalezo ongaka. Ngingagrade abantu kanjani bekhona bafuna abazona ngabaphela nangelutho. Ngenziwa umyalezo. Wazi umzona. Akwazi ukuqambela amanga. Kube mlonyeni owodwa. Bobani mulomo olimu Aphuma amanzi. awusubesha mabezi Sekuye kuphuma kubuye kuze ababali amunati uphethe kahle inkosi kulo msebenzi. murena umsebenzi umsebenzi Lo msebenzi imsebenzi konke bemandoni meshezi Yenza daily. uyenza uresazi Ngoba angikwazi ukudlulisa lo mbiko. kubana kitsebi uri kifikise ihloile emuka harimu Ivangeli basebona. hawushubala evangeli I-forgiveness. kikaswarelo Awuqualify ukushumayela ivangeli uma ungathi. awutsini uqhubeka usazikho Iqiniso. uqole Unenzondo ufuna uxole. hloile Usuyikhathaza noma sihamba amahomestead. Asibeke izandla njengokusho matsoho awuqualify. Disqualifyiswa ukuthi lento isho ukuthi uJesu uyaxolela. Namanga angempela. Uma uphethe indaba kaJesu intshumayelo uyiteta la. Ngembeleko yangemuva ubuye usebenzisele mbeleko futhi yesimanje. La beteta ngawo la ke manje ngani. Ubone amantombazanyana nojini abakhephukile. Nengane yakhe. Ungathi ingane enkani. Abantwana bethu babayiteta ngani. Sithi bayikhala. Omabele manje. Umama wengane. Umama wengane uhambi. Hayi phela siphiwo size abalingana obamaflaski. Amanye makhulu afika nale. Kodwa ngisho ukuthi indaba yentethelelo noma wenziwe ngizama ngeke nginukiswe emhlabeni cha ngiyaxoxa ngibe i-toilet lezo kodwa ngiphike lento eyodwa nje ukuthi I am what I am. Uma uthi kimi wesisi namhlanje ufuna ukutshela zakho winja wena usisi iyakhomba mina ngiyasithi winja sukuma mama sukuma ntombi ngoba intombi uze naphambili uze nje na umkhomba usho kanini ukuthi winja Isho. Yabona waza mjani waza. Isho. Winja
umuzi ukuthi sengiyaqala Ngiyashintsha ke ngasho nje ishe bafazi ngibona ngitha madlala wami usuqala ukuba libona ngibona njani indlebe zami seyiqala ukuthi isebe ngiyashintsha na angisahambi ngeqhosa Sasa makakhosi na basha benkosi abanye baqala Kabambela balla wena sisifisa wena awusi wena ngempela wena nanithi wena sinike kwakhe wena uneke baqele ngoba nje lesizwayo ubonakala noba Madlala ehotela sitshela umongameli sisifisa kuphi uthathe awusi leza jwanguna ushuphelani kangaka
ngaphandle khona ke umkhwenyana wakababa uGeshweni ulide umkhonyane wantane Geshweni wayenesiphiwo soprofeti unanali sa prophet athi mayishumayela ira harera umfundisi la nje analytic a prophet asho sisakhonze ekhaya elikhulu helimo highland nalelu nase kuthi mase kuphuma inkomo hasozwa kekereke ngiyahamba nami la epassage ngiyayenza my passage umkhwenyana wakababa uGeshweni umkhonyane wantane Geshweni uhlenga umkhwekazi usweri dade mazalwa hayi wasekuza ngesiAfrikaans abuza ka language ya hayi ethi yiyo yini lentombazana akuyena namanyana kubuka kayena Ay, phela noma isibhunu ungasazi. Noma sathi Afrikaans. Ngeze umezi. Bande kuhle kamezi. Yabaya masangana. Timana ya abayina. Yokuthi ngiqomene nokwakho Madlala. Yabuyekande Madlala. Uyekile ukubamba umhlangano conference njengomongameli ayithoyivele umongameli ekhaya bishop khale hayi untwake inkonza ingenanga sibile ekugcineni le conference sijoyine iradana iqaba ukuthi ngoba lo muntu une responsibility engalo iqaba ubani intoza machaphesize sama sajola neriyeni rijola kodwa ngicela ukusho ukuthi bazalwane abantu bahusho hawashinga ngase ngiba umjoli khaba muthajola mfela ngashada nje banekishana ngiyimi ilimina uJesu wangithwala Jesu wangithwala wangifika emzini akifihla muzini ngahlala 3 months ngilala 3 months sinanesi ngashada ngoMay ngashada kaMay ngathola ingane ngoMay ngathola ngwana kaMay olandelayo ukwenza ukuthi phela uma ngayishada ngiyimithi kusho esehashi hayi ba nebintlesi kwakufanele kuhlaba ihashi nosajaphela ngisho ukuthi bazalwane uma iqonda into oyiyo yebo sibanjela kuyo awushintshwa izinto awushintshwa uma ngikubuza ukuthi usongene nje uJesu wenzeni Jesu akenza kodwa akakhuluma ngezilimi babuka baba ubani wathi umuntu okhuluma ngezilimi ungene isibanga ayisebenza ngokadilelana lijaje nalani phoke ngithethelani abethi nezaluni ziyadlala ngale ngileni masawu ababhala nto with the big light with the big light so light is good for worship bazokhula abantu bafike kulizweni izwi akeke bathi bakahula befike elithi ungajaji elini ufike wajaja khona nawe ngeke ujaji wena hawunojaji ungahluleli khona nawe ngeke wahluleli wena hawunayo ngoba ngesilinganiso wehlulela ngaso nawe usalahla hayi nje ndiyabamba lokho kunxele nathi mfana yabali uhulumeni angisafani nje abantu abakhona lela njengokuthi nje lokho kunxele uNkulunkulu utshela inkomo wathi nawe wathi ngawe ulahlwa ngamazwi akho ujajwa ngamazwi ona obaba ulela kaona manzi ahawo asizwe kangu kwahlulela ayabitsika urarule sabe sekuwazisa abantu ngoJesu hayi ngokwahlulela awarulela laba abangafuni ukuthi kumenyezwe izolo ngamagama othi msona ukusehlulele bawo basabiki ubitse into engizolela yona mhlawumbe jaja thama bisonga lo diyalela justify na justify ngithi kini hawuzwa angikujaji hake uarule ngiyawuxwayisa uyawuhleza arwaba lithole nkosiyami ubani wena uxwayisele usencweleke bona uxwayisa nokujaja bazalwane izinto ithi ezimpilo balahleza sathwanini ujwetsa lubonisa umuntu amanowa ngesesithandazo usali wanoa retla rapela
uyafika uManowa wafika Manoa ukhathele kuya ngokuthi ke mayindoda yakhe ifika kuya kaRuna hawafika indaba zini likuwa ka ingidabeza lo inkonzweni zomama engake ngayihamba ikerekenza ufela tsa bomme diphuthe ho khona ise mandawo inetenga mandawe kukhona ngubeni ngubeni washumayela unashumayela teng washumayela ngabafundi arera ka baruti ababeye Emmaus bane bali Emmaus ngesikhathi uJesu esanda kuvuka kafana kwa Jesu nazoa bashule manje behambe bexoxa bane matsa mababu indaba kaJesu indaba ya Jesu ibakhalisa ebakhalisa ayetsa ukuthi ufile ushwiwe upile uphathiwe baba maruzulile washumayela abakera hemengubeni what is indaba zini indaba zini elihamba nixoxa ezamanitse dikuwa kazona ubugodi abula moti ukuthi which year akithi bokusimon sifile kusemandawo kufanele imandawe basebethi laba izwi likaNkulunkulu abangasashaya imkhulu bawo basingabantu abalilizwi bathe bashumayela ubangubeni bari begubeni ashwele wakade wahamba ney'caqi zakhe namasokisi akhe amhlophe kitliki medi lima yedata hali madikawusethe phela bakhona abantu izwi likaNkulunkulu eselabayihla bathi zibaletha nto namsebenzi vele umangubeni iqokela amasokisi amhlophe name ukuthi nadisimadawusethe isicathulo sakho ongayibuka kuso ngendlela isiyeda ebakwasibona sibenzisa kodwa they were trying ukusitshela ukuthi lento kade ikhulunyana iyihla bane bazama ukwenza ukuthuna kwakana iyasiphelisa vele wafika uManowa afihla Manoa umfazi wakhe usadi wa hayi wamlungisela amulungiseli wasethi webaba antate kade kufika umuntu nofihle wasesifundeni mthwalo abusisiwe amadoda ahloniphathiso bantu nabafazi baranibasadi abathi babefika bari habafihla umfazi akhuluma usadi akuphila kuphila okumfazi uthunyiwe bani musadi urumuwe ibusisiwe indoda mumunna engaquliswa amacala sakwindaba ikitaba sanibabale ibusisiwe indoda uhloniphathiso umuntu enomfazi okukhulunyana naye lithi washo njalo lo muntu wasezulwini yesithi indoda sithandaza loyo muntu khona amadoda anesibusisi ahlala nabathuli abathi usho njalo uNkulunkulu mbiko muni wemthunywa okudlulisayo emhlabeni laba zalongela ngikhona kuyasetshenzwa kuyasetshenzwa angithi nami ngiqashiwe ngingena u8 to 5 la kwezokuphenduka nje from 6 yale sekuyilezi zamadoda ziningabi inselele engihlangana nazo uke kufika umuntu athi uyakwazi ukwakha umuntu ukwazi ukuxovuda akakwazi bese fika funa ideposit izophela inyanga ledipheli manje ngendlela osekusetshenzwe ngayo phambili sengiyakwazi ukubona isandla nje somuntu ebamba itrofeli ukuthi akayazi bese ngisho ngithi wamntanami angithi iminyaka yami iyavuma wamntanami indlela obamba ngayo itrofeli mntanami angiboni kahle ukuthi uyayazi abelistina kuyasekela nesandla athi hayi muntu ayikhona aphike ngokuthi uthole impeli njenge-deposit 1 day 2 ngane yami bengishilo ukuthi awuyazi kodwa
kodwa mina sengilahlekelwe imali lahlekelwe usebenza isimende isihlabathi isihlawufela yawusebenza limeli payment yakhe ithethe kimneyileni yona kodwa ukuthi sekwenzeke konke hawusayilezi kawufela ngizwe ukuthi ke utle hore ungishiye ngiphila bani siyakiphila akekho umuntu owake wathethiswa yini hayi umuntu uphila ngomani hayo ngiyaxoxa ngiyabuwa abanye banguvuruvayo babamvuruvayo bashaya usebenza bemhlophe qwa bayenze isinto kumsewuthweni aqala ukuthola inhlaba nje bashaya ibhala lodwa lenhlaba nesakale bakeke libayile kufela ufica usebenza ukubuka ngamehlo ufihle esinto ekuyelishebile ngisho ngithi kodwa mntanami yangibulala bani ngona ke kwaphulala kodwa ngife bani akisho ngoba nina amadodana kaJakobe bani neyabaja bamqedzi manje thola bambazalwane akithuzi ngiphazamiswe isaka awuphazamisi kaSiphethe ziningi izinto ezingikopolotha zingikopolotela ukuthi uyazukhulu kodwa kusho ukuthi yinye indaba engiyiphathisa ukuthi uJesu uyasindisa zingibavumule ezweni zingibavumule kubantu abashumayeli zingibavumule phakathi endlini yabangcwele tukiza ukuthi ngisebenze akekho umuntu oyokagivu ngimgive kubuka ibukeli umgive yambonga uJesu ndaba zini lezi webathundo webathundo zindaba zini lezi uhlangene noJesu wamgwina uye umyalezo ngabo sheshe uyotshela abafundi sheshe uyotshela abafundi ukhona umuntu umyalezo gijima shesha uyotshela abafundi uthi ngivukile sihlangane eGalile Nkosi sibusise cela sime ngenyawo namhlanje thatha indawo uzoyikhuluma uma uhamba endleleni uyikhulume kohlangano nabo uyikhulume kosebenza bakwenyama uyikhulume babhule bathi babeke izandla usindiswa wena wasukholwa kangcono bakusho kodwa udlulisa indaba basebekushilo bayakubheka ukuthi uyashintsha ushintsha uye kuJesu uthi hayi ake ngifane nawe bakutshele ukuthi bese sithi siyayilandela indlela othethe ngaye wangikhumbuza uma wayethetha bese sithi siyayilandela kanti sathi basutshontsha ama-toilet paper umsebenzi nawe wathatha wafaka emahipsini waphumisa unamahipsi bese sithi siyayilandela yasitshela ukuthi ayiyo injani i-peanut butter yaseyikoleni unjani ubhontshisi waseyikoleni kanjani amashiti aseKing Edward kwaba nomngcwabo eDandi sister wasekudlalwa amatafula zonke izikhulu zakwa-health abantu phela bayasiza bathola iy'ndwangu ezimhlophe kanti amashiti Dandi hospital zaseyishilo ikhulu basakhuluma abantu
batho ba Besibonelo. ba re ba ho bona ho bona Uliko. ba sheba batho ba baholo ba tseng dadi sepiti Sathi siyangena toilet. ra re la kena toilet ha ha Safika toilet paper lesicule. la fihla toilet paper ina le setempe sa ho sebetsa teng Uthunyiwe. Khona esinye isikhulu esake salala esitokisini. ukeke mo ana roba le trongo Sebenza kuzo le ndawo enkulu. asebenza kulonzeza Entshontshe nje ipint lamasi. awusile phanti yamafowela Esitokisini. aroba la trongo Pint lamasi. phanti fela yamasi Ntolapeza. motho ana shebela hae asebenza hantle nka mafi fela Bane pint azali lamasi. mafi amanyane Uthunyiwe. urungwe Kuya ngokuthi utete moya. utsho kuya ka upepile moya ufika Phakamisela izandla zethu. Ngipha